INP Mizo channel clear tu te in zain chi pai ule tun tum chu kan zo na thlak te omna kan thenom ram Myanmar lam hi an boina sata view maya kan phak ang kan an update nge General min ong hlai na kai rhuai sipain sarkar na lak nia tangin cholkar khat atling ta a tun ma ang khan thilo om done mo kan ti mai theya ma se tun malama sipain thui nei na an lak le tun tum hi chu a hun lai bo ro ka dangang bukin ain per san ta hle mai nimin khan Myanmar ram puma khopui zong zong deuh thoa Mipuin lungoi lo na lan tirin kong an zo a voin February niriat sipai opna noya sarkar din cholkar khatna champha lo thlen meu chuan ram puma norna aso sang na sa to hle tuntuma Myanmar ram omdan hi manlai kan zol nei hovin thim thua ni anti ang deuh kha ani mai ome aram boinan boi noi ani ber nimin khan kayin state khopuya Mipui kong zo chu sarkar police lamin silai ne nan vova Mipui lama me pu chu andu bik lo wang nge an ngam che lo nge van lama silayan met puak nual mai chu vele karen ram noi sipai nam chan tu sipai aru ka khopui chunga lo om reng te chu rang mang khengin an ron chuak nga la sarkar police te bula motor thatak tak nen silai changkang tak tak kengen anon ving ta thuak mai karen Mipui lampoin an lo chuang khop maya ka pro ti ten an lo au hialani maro chu boruak so sang zual om lo te in an bi bo vele maya hemi nu hi chuan police lampo anin tho sangam to lo ni na lang Myanmar khopui mun rang ranga private bank le sarkar bank te chu khar tura thu chua a om lo na chungin sumlut le chuak a khailak na sa em a mun then khata phei chuan bank hi an khar lai lok hial ne thu don ani bawk voin cholkar khatna lo thlen chuan ramchhung khopui zong zong deuh thoa Mipui lung oi lo na a hmalam aya na sign lan tirania Mipuin kong an zo mup mai ni zo na thlak te om na tahan phai tluana te chin state halkha khopui le falam khopui lama te po kong an zo na sa hle Mipui kong zo na hian thalai le chakwak deuh an fe chuak mai ni lova pitar le putar te naw pochunga fe chuaka sipai opna du lova au chuak mu turan om nol maya thalai chakwak deuh anan au te hi chu ennom thlir po alati theya hetia pitar le putar te ba ka naw pochunga tul ti taka fe chuak te mel han mu phei hi chuan nuko ul mai don lom le ramchhung sangaring tu te tong tai na an ma mo hle ni tunlai hi Myanmar chon COVID-19 in sia om lam apan chaulai takania mase hetia tual chung boina in anan chin le tak sia chuan COVID-3 hi atrai dar le chiam mangem tipo thil hlawh om takani sipain sarkar na alak andu lo zialan tirnan rengun le nepi do te khopui rang damdoi ina na thok te point sipai kut noya om andu lo zialan tirin civil disobedience hi thlopin an na an cholsan huai mai bok sinen COVID-19 hian ramanoi le chiamang ti hi thil hlawh om takani tuna an din mun taka phei hi chuan covid e vit lowe engma hen soi thei to lo Mipui hi kong zo tulen an tula police hi duty tulen an tul ve boka Myanmar Mipui benga thil dangalu theilo tila adik mai ome hetiaram puma boi ta ka wangin sipai lampo an thla phang ve tho mai Myanmar chim to pa om tanin tari division khopui daweya hian tuna sarkar na pong lak tu general min ong hlai na chung tele avole wang om ang te hi sipai kem laman thiar veka hei hi chanchin an tarlan dan chuan February ninga lam dai to khan ani ome mase he tiang hian an tinge ti ero voina chau chiang takin an confirm ani hei chau hi nilovin ramrang sanga police le sipai family te hi sipai kem le police kem lama anda rang vek bokani ramchhung mun rang sanga me pui kong zo na hian boina cho chua atum lo thu dawai khopuya kong zo huai hot tu kuzin mong phiwa chuan soi Myanmar ram puma huai hot mek civil disobedience movement CDM anti mai chu akal chhomup ta chu nia voina po hian rengun khopuya no pang en kol na damdoi in lian a thok tu doctor rol te chuan
he CDM campaign hi an thlop ve ti an soya voina tangin mipui norna an tel ve ti thu chua an siam ni in Professor Dr. Cholin chuan a Facebook page atar lang a soidan chuan voin thlenga no pang en kol turte an en kol nuwa an hna atangin an cholta a tu ma dam doi ina hna thoken an kal to don lovani eti lai hen doctor te chu dam lo te en kol tu an ni awangin dam lo ten an mamo chuan ko theya an omreng tur thu an soibok civil disobedience movement hi rengun khopuya engineer role te point an thlop ti voina khan an soi ve bok sipain thune na lak vele sarkar na thok mitam tak chu sipai opna an du lo zialan tirin an lo bang to hlomani rengun khopui hi mi hring an tam ve boka lungoi lo na lan tira pung khom mi pui te chu su le pagoda ma in mu khomin an tlim mur mai National Monument Hall lama an kal khom tur lo dangin police lamin ma an lo la ve bokani hetian nor na na sattak ema wangin le sipai lampu in silai han chelek mai chu ni theya an riat silo wangin baka sarkar na an lak chan nen khan silai me po hi chu ain tu lo hrim bok sia ti chuan silai chelek ngam tur din huna an ding ta chuang lova sipai lam hian silai han met puak palin tuwe mohan kap hlumpal vai se chuan civil disobedience movement hi ramchhung boina achang aldona tun tuma boina hi tun ma ang khani don lo ti min ong hlaing hian a he chiang ve hle ne na lang hen tir nan sang khat zakwa somriat le pariat kuma boina khachu sipain thune na an pong lak na ni thoma se a hun lai ngai tu in mi pui nol pui kha sipain an thunun theya ma se tun hi chu engti zong ma thunun mai thei an ni to lo mi pui chu soi lo sipai le police na thok zinga po hian hetia sipain sarkar na chu sak mai du lo hi atam zok an ni to a chu chu tun trum anin thlanna hian a chiang hle sang ni le som ni November election a khan sipai le police te hi tun ma anga an mani omna kem chunga vote thak tir an ni to lova mi pui zinga an du vote tirin an thla zale na ni tun truma NLD party in sarkar na ahma aya alatam zok po hi chui tu then khat chuan sipai le sarkar na thok tun ma sarkarin an party lam vote tura anor na ang chi kha a om to lo wang nia nga yan tam hle ni general min ong hlain chuan ti ngai na vaka heto bi khrilova mi pui than te hne na thune na pele zok mayang nge chakai ang main akotop thlenga tangral rayang ti chu ama thu lo ni mai sela mi pui lam aw hla hi nimin lama tang khan ain thak le thok tamaya atir lam kha chuan ong san su chi le NLD hruai tu an hren te chua zalen vat tura aw hla atam hle khania nimin political leader te an chua an mani in thewa khwa kherna an pek chhun zom nu atang kha chuan mi pui aw hla hian political demand fia tak aron nei ta ani sipai sarkar an du lo thu te democracy an du thu te an aw chua puina sa hle February ni thuma tang khan telecommunication lam chuan social media an ti top lai lok tur thu an chua to a an soyang kha chuan February ni sari zan lai thlenganiang ti ani heti lai hian mi pui lam hian VPN mangin social media an mang chun zom zel ta thowa chu wangani che kang chu department lam chuan internet pek chu hrim an ti top lai lok le ta a ma seram chunga telephone provider te chuan hetia internet 4G an ti to pa wangin in biak na pa ngai phone call hi ni chung free service an pe ve thung ti chuan nimin Sunday ni an mani lam sana a chonhudar ni atangin 4G service hi khon ani le ta a social media abikin FB ro an lakhar chun zom zel thowa ma se internet berahman theita ka chuan VPN mani nge zong an download a an mang chur le ne thu donani minong hlai na chuan ti ngai na hrebi kheklo mi pui te hne na ngen na ti in sipai lama tanga thu chua alo langa an thu chua chuan dan ang taka ma ni du na lan tir hi thil thiang hlimani rualin chutiang ti tura in nor na te in ti lui na te a om ti an riat thu le
chutianga innor lui na emo dan kal zonga chet na chi rang om te chu dan ang takin an chunga action la kan niang ti an soyani voin Sunday ni Myanmar sana chonudar khatvel khan zona thlak te om bitna tahan phaizol zong op tu Sakain Division Chief Minister po sipai lam hian an man le ni in social media lama thuadar le ngal boka an soidan chuan he Sakain Division CM Dr. Min Nine hian social media mangin Mipui te hna thucha asoya engthu bernge soi tiero chiang takatar lan anilo rampum huwa parliament IO committee chuan hetia Mipui nan du na lan tira an mo phur na hlen takama an lo lave hi lom omati thule Mipui te chu an za tak zet thu voin khan thu chua anon siam vele ta a thu nei na pong lak na hi sarkar do na dan poisak lo na lian takani thun soi bok an thu chua chuan ramchhung mun rang Mipui ten mani rem riat dan angin hoisen taka sipai dodalna an lan tir ram Mipui an ni na ang taka ma an lak na chunga an lom thu an soya sipain thu nei na pong lak sak mai hi ram mangai na le ram mangai taka thil ti ni lovin sipai thu nei tu an ho tu lok te hlok na tur le ham that na thlir rana thil ti mai chawan ni thu an tar lang bok dan poisa lo taka hriam hrei ma chuana ram ti chiat tum na hi thil sual lian tak dan ding lai atanga thlir poa ram phat san na lian takani ti in thu chua chuan an tar langa he rampum huwa parliament IO committee hi member som panga om na ni in sipain thu nei na an pong la ka tanga voin aniriat na thu chua masaber anon siam ta ni ti chuan tun tuma Myanmar boy na hi khovel mun ranga ram ranga mi te point an ngai ven hle a nizan lama po khan US Texas khopui mun then khata chuan he Myanmar ramta na campaign hi na satakin an kalpui ve bokani ti chuan tun tuma Myanmar thu hla kan update kan thu kharnan zantin an mani lam sana zandare ta lo rik vele in tinin an bungbel ritheya piang khongin thom ribeng cheng minute som panga tanga som ni chung vel an siam zia bok ti kha kanan soitel ram bokange